Mga bata, what our last discussion in mathematics? Ma'am, our last discussion in mathematics is all about multiplication table 6 to 9. Very good, Maria. Kita. Kinsay na ka-memorize ninyo sa 6 to 9. Sige, magsugod ta sa 6. Ako, ma'am! Ako, ma'am. Sige, Bete. 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. 6 times 10 equals 60. Palakpakan na to si Bete Lapia. Sit down, Bete. Lucio, bright and beauty eh. Kita to ni mo Maria. Bright Japon. Karon, ako'y musunod kay kanang 7. Kabisado kay ko na. Ma'am, ako ma'am! Sige, stand up, Lucio. Na, unsa man pud ni si Lucio ay mapauna-una man. Hindi ako kami muray sa 8 ug 9 da. Pero sa 10 na lang ko. 7 times 0 equals 7. 7 times 7 equals Huwag mong subukan. 0. 7 times 0 equals 0. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 equals 14. 7 times 3 equals 21. 7 times 4 equals 28. 7 times 5 equals 35. 7 times 6 equals 42. 7 times 7 equals 49. 7 times 8 equals 56. 7 times 9 equals 63. 7 times 10 equals 70. Very good, Lucio. Dalog-dog, ikaw sunod. Yes, dili jud ako'y natawag. 8 times 0 equals 0. 8 times 1 equals 8. 8 times 2 equals 16. 8 times 3 equals 24. 8 times 4 equals 32. 8 times 5 equals 8 times 5 equals 40. 8 times 6 equals 48. 8 times 7 equals 56. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 8 times 10 equals 18. Very good, Claire. Next. Maayuhan ni mo, Claire, oy. Patay. Basig ako'y tawagon ni ma'am. Magpatik-atik ko, be. Uy, asa man to akong bulpin? Maria, nagunsa ka diha? Ma'am, nangita ko sa akong bulpin, ma'am. Nawala. Asa man to, oy? Na, atik-atik na ma'am, kay hadlok na siya tawagon. Otik-otik, Japon. Nawala bitaw akong bulpin. Basig gitaguan ninyo no. Maria, stand up. Unya na napangitain mong ballpen. Na, atik-atik pa, ikaw na yung gitawag. Ma'am, Sige na, Maria! good luck, Maria. Clear, di na siya kabalo. Ambut lang, kung nag-study ba na. Di pa dyan ako'y natendo. Samok mga kayo ni si Dudong Pawiks ba? Damay kayo ba? Go Maria! Ko, Japon. Agay, kaihion mang kudo. Ma'am, pwede mangihi sa ko, ma'am. Sa sunod na ko, ma'am. Ma'am, atik-atik na po si Maria ma'am. Atik-atik, Japon niya. Kung makaihi ko dire, kaihion na dyan kay ko, ma'am. Sige, pangihi sa dito, Maria, kay ikaw ang number 10. Yes, ma'am.